نافچەیە شەمزینانەیە سەر بە جولەمێرگێڤە ئەف درۆژن مەسەلا زارۆکێکی 14 ساڵی درۆژەوێدەیە ئەف زارۆکێ 14 ساڵی bi tometa ku sifkatî bi Serokkomarê Tirkiyeyê kiriye niha girtiye. Doh polîsê Şemzînanê avêtiye ser mala welatiyekî bi navê Cebar Taş û kurê wî yê bi navê Serhat Taş ku niha hûn dîmenê wî dibînin bi tometa sifkatîkirina bi Serokkomarê Tirkiyeyê girtine. Li gorî îddiayên polîsan Serhat Taş li ser torên civakî kurte vîdyoyeke montajkirî belav kiriye. Têde fotoyên Erdogan, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli, Saddam Hüseyin hene, piştî wan jî wêneyên Ahmed Kaya, Yılmaz Güney, Selahaddin Demirtaş û Cegîvara hatine danîn. Rêveberiya Ewlekariya Şemzînanê ji bavê Serhat Taş re gotiye ku ew doz ji aliyê dozgeriya giştiya bajarê Sakaryayê ve hatiye tomarkirin. Pişt re jî Serhat Taş birine cem dozgerê giştiyê Şemzînanê jê pirsîne ka ew poşman e yan na. Li gorî zanyariyên ku bavê Serhat Taş dane Rûdawê kurê wî ji dozger re gotiye ew nepoşman e ji ber ku tiştekî xerab nekiriye tu sifkatî bi Serokkomarê Tirkiyeyê jî nekiriye. Piştî wergirtina gotinên wî ew birine zindana navenda Culemêrgê û karûbarên yasayî dijî wî dest pê kirine. Bavê wî zarokê bi navê Serhat Taş birês Cebar Taş niha ji Şemzînanê mêvanê me ye dem baş birês. Elo dem baş. Belê em dixwazin tu ji me re meselê ji serî vebêje yanî bi rastî tenê bi vê tometa ku dibêjin Serhat hatiye binçavkirin ku sifkatî bi Serokkomarê Tirkiyeyê kiriye yan hinek tiştên din jî li kêlekê hene. Dem baş hevalê têja serê da ez temaşevanê Rûdawê ve xebatkarê Rûdawê hemiya canû din silav dikim. Bi rastî dûnê saet dehan da nîzî ku 10 polîs hatine mala me. Pisyara Serhatê kirin û mala me arame kirin dema ku pisyara Serhatê kirin me gotin xêr e gotin Serhatê sûçek kiriye em dixwazîn heta emniyetê me jî gotî kerem ke birine emniyetê Serhat û telefon û ev tişt birine emniyetê. Belê. Dema ku birine emniyetê em bi dû da çûne emniyetê vîdyoyekê pêşanî me da vîdyoyeka ku te bibêje çi xeta û kêmasî jî tê dane gotî ew vîdyoya li ser TikTokê belav kirdiye Serhatê. Me jî gotî vê vîdyoya çi tiştê ku em bêjin yê xelet û yê dijî qanûnê tê da nîne. Bû çiyek hûn zarokekê wi emrey telgirine binçav ve yani li emniyetê jî gelek rihesiz kirbû pirsê xirab lê kir. Çawa birêz pirsên çawa jê kiribûn kek Cebar tu dikarî ji me re bêjî? Mesela pirsê wesa aylata çi dike aylata tê kelêtê gel pekeke hene aylata kêl pekekê çiyay heye tiştê wesa lê pirsiyar kirbûn yani tiştê wesa ku çi elaqawet gew ne vê dozê bîtin net gel vê meselê bîtin û net gel em bêjin ku gel ilaqet gel Serhat de hebî tiştê tirsandine jî kek Cebar Serhat tirsandine lê dane belê tirsandine belê tirsandine hata gotiye evet ku bişne em bêjin insanê bikevîte girtîgehê zarokê dikevne girtîgehê têne tecawüz kirin lêborîna xwe ji hemû temaşewana jî dixwazim yani tiştê gelekî sivkatî gotîne ji ber vê jî îro jî ku em dibînin temenê Serhatê temenekî biçûk e ji ber vê xwastin temenê mezinken Serhat vê demê rêkirîne Culemêrgê li Culemêrgê ku li nexweşxana Culemêrgê testa hêstika bû bikin temenê mezin bikin. Belê. Vê demê birîte Culemêrgê. Niha li ku ye Serhat di zindanê de ye niha? Serhat niha birîte Culemêrgê ava me pê tune ye çünkü vê demê qedexa derketina derve heye bû me em neçin derkevîne derve polîsa biriye em jî nikarîn derkevîne derve. Parêzerê we nîne kek Cebar awqat we jê re negirtiye. Xwedê awqat jî me parêzer jî jê negirtiye çünkü çi sûç de em bêjin meydanê danîne ku em parêzerê bigirîn
هندێک پارێزەرت هەواڵ تەلەفۆنش مەڕەوەکیریت کو ئەم بێژینێت جولەمێرگی گوتی ئەمێ پێ علاقەدار ببین ئەو ژی نەبریتە محکەمێک و بچن مافێ بپارێزن yani براستی هون چونه ایفاده و تو ایفاده دان لجم دوزگر؟ ifade döne serhat biriya lêre li Şemzîna bire ifade gotiye te bu çi videoya belav kiriye te pişmanî ku te videoya belav kiriye ve jî gotiye çi tiştê wesa min nekirine ku ez pişmaniyê lê bibînim min çi tiştê xela nekiriye yani vê videoya çi tiştê wesa tê daniye ku ez lê pişman bim ez pişman nîme ji ber wê jî zaten zêde pê aciz bûn ku dibêjin tevî her insanek çi serê xwe ranekin serê xwe bilind nekin kes çi axaftina neke kes çi gotina neke o em bêjîn daxwaza me em îro dibînîn li Şemzîna hatan nehet 4-5 zarokek hatîne qetilkirin hatîne kuştin daybabê wan çûne tiştek datînê gotiye bêdeng bin nebine dawacî dawayê li ser me newekin ku em wê ew bikin kir bikin کنگی اف زاروک هاتنه کشتن کک جبار؟ مثلا ام بیشین لگنده ما özcan erbaş hata kuştin ام بیشین لموان کره سبلی هتا کشتن ام بیشین لچمکورکی جالیه هزینه و لکاریا دولتی به هاتنه کشتن؟ بله آلیه هزت او لکاری دولت هاتنه کشتن دبیجنه بوما سه جردوانا قید بکه ام نابینه اوی دیگه یعنی تینا کشتن زاروک تینا کشتن تینا گرتن همه تشل زاروکا تینا گرتن ترساوه هیا تشتک وره سری سرحات هونجوه که ترسن ام همه ترزات ترسین چونکی دهنه هاتا از جهات ما تهدید کرن لأمیته چه گوتن چاوا تو تهدید کرن کک جبار؟ یعنی از چه من گوته برای من چه سوچاو چنی نکو هن لیره چه خطایت و اتواسانی نکو هم بینن مالا من بو آلیه و بهن مالا من آرامه بکن و بهن مالا من کرکی بگیرن بینه امیت کرکی من 14 سال یا پیسکولوژی ها ده خرابیتن بله من گوته او تشتا که خالتا گوته من هشتا تا ندیده هشتا روشت نخوشتر ده بینه ایشالله گوته همه بهنه وی داره هم دفتر زکی دیدی بهنه مالاتا تمرقی نکه گوته هم هشتا اول چیه ما گوته همه بهنه مالاتا و ده مالاتا خرابتر بهنه مالاتا میجی گوته خدا مازنه با همه انسانکی وارن پشتو وکی آمده کرد از لعمیت جی داره خستم پزوری بله نه الهی از بشم امیت جی اجا دا خوازم لهر کردستان یکی اوه از دبیجم دماکو ظلم لوا هاتا کرن دنگ خوب بلند کن بدنگ نمینن اگر کو ایرو از بدنگ نمینن بلکه سبای زاروکی ایکی دی نهتا و آلیه نهتا برنا دادگاه کرن و ظلم نهتا لی کرن اگر کو اوید زاروکی توانتینا کشتن دنگ خوب بلند کن بلکه سبای زاروکی ایکی دی نهتا کشتن ام ببینه آستنگ بوانا بله کک جبار هون دفکرن دعوه گلین وان بکن دعوه که دیجی وان تومار بکن جبر کو سرحت زاروکه 14 سالیه سوج و جزا چه سوجه چه نسوجه جهف در ناخه اف دروجن بنچاف ده یعنی تشتکی در قانونی هاتیه کرن هون نافکرن گلی بکن بله از مبخو گوتیه حتی او دعوه از بما یارگتای آنا یا سایوه کم بیشین یا سامو اگر کو دواگل دو نهتن از حاضرم ببما محکمه مافی مرو یا اروپاجی از هیچ رواز لینا اینم از ده تقیب چیه دوزا سرها دارم او ویدیو یا کود بیجن تیدا حقارت لسر کمار ترکیه هاتیه کرن سرحات بخوان حاضر نکریه نه و ساج دوره کدن آنیه تنه بلاف کریه نخیر سرحاد لدوره که دیتیه لتیک تو که دماغ سرحاد چاوتو پیکد نه لوی داره سرحاد جی بلا کری توا بله تیک تو که بلا کریه نه که حاضر کریه و تنه بلا کریه و تو هول دانه هون بریا هنه کسان معلوماتان زانیاریان ورگرن سرحاد نها لکویه والله سرحاد نها پولیس بریا بریتا جولامرگه حتی وی دقیقش من هاگا پینیه گوتی همه ببینه جولامرگه او تستا او بکن یا هسته که عمره و مزم بکن پیش شون داشتی دی بین نه هنگی دی دوزه دی بین دو دوزداره دی دوزه و بکن
تو پرسگریک بس وی برای دمه دنافبرا و ده چه بونه که جبار یعنی دبکو وی زاروکی الهمبری و بکار بینن برای پرسگریک دنافبرا و پولیسان ده هزین اولکاریه دلور چه بونه مثلا سرحات وکر رهین لهمبری و بکار بینن جبر تو سوجک نهال ارتینی نبراستی هاتاوی دمه چه مشکلات یتوسا نبونه تک مشکلات ما هیا او جی به ولاتیه که ام کردین و از بله لیره جی جارا کادی که بانگ از بیجم هر حولاتی که کردستان اتکم لولات خو بلا صاحب درکون ایرو اوا که ام جیان دکن جی به ولاتیه چه تشتیدی چنینه بله که جبار لسکاریای دوز لهمبری سرحات هاتیه تومار کرن گمان اول سر کسی که هیا کینه اوی کل سکاریای اف دوز تومار کرنه باور بکی چه فکر آمد چه انسانانیه چونکه هم کسی نناسین لساکاریای که بینه تنه دوزگر ساکاریای و دعوه دایت دوکرن داخواست گریه که سرحال بله لیره بله بهتا گاز کرن و بهتا لیپرسین و بهتا محکمه کرن گلکی سپاس بریز جبار تاش